Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki nong hikai contractual khamtam ki longkme ki badan hakalama jong Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association kila jau omar kthang haba ki dangdon haka jengki ka jongki hapalau ko office embos kabla long mantakas ngi kasantere unailar arajar aphoar haga ni kasngi u president ka association uba berbor yangtem ula ai no ye ki kot kisla shaka sarkar namar umdon latshu banwat kam namar karta kalahe Haka juk kapor ula ong bawat la umentri rangba usngau sarong Henry ubaret ru udan la ka jong kabor. Komen ba da ka mang kerpat nama tang ti ba mat ya kani usngau ko. Ya ka jengdo jeng mentoy jong kani ka ba PI kontrak daki pau ba daki kat snem. Kalau ka jengdo ka ba kraw yang ni ka ba ka ka jongi ka layat. Dinang ni sa kamat ba ka kerpat ya ka sokal ba kanam ai ya ka kontrak bakin trade daki paul snap nama kapendo yang i kapeniap ai kajeng em kajeng ni te tangkum tahi ku dei sibun nga ngaterpat balang de sakmat bakan penduk no kenya kum kani ka ba ai contract basis daki paul snap nama ka kajeng ni kalayat tangkum tahi Nama baik dah kerja spesial kerja ini kalau penolong yang ini bangin mat mungkin di beri duduk next kamba ini pun koi beri duduk ini dokumen sebelumnya cuci minister but aku akan di pau tangga ni kawai nak kalian jangan so cuci minister badan buram yang kejala kerja asal larapi long sisa unong sensar jong kejala tibriu tiblai net ba kumba pikwa ba kitmu bagaj bangin IT la jong kejing im sapi ki ong ba ngimdon hok ban im hang nes la prathai namar bangi dai tang kinong ki kontrak te ngi nga IT la jong kejing im sapi ba phin prakhat phin le ai renga sngo banga babi ban imang nes la perthai jinla dangam don hang nes la perthai kalong ba kanami kani ka huri hura jing sang la persang ban ko mo ya ka jing batha ka jong phi ban he pensan ban ai jing nang jing start ki khon ki ti jong ka jala hanrai asngosi ba kinyo beng ba namar bangi de tang kinong tai jadi melang kasalang ya kari bijak penriu bi omat ya kani ka appreciation certificate ka BPI hangi te play sibon tangba kani kawai na kwa ban ong ya i chief minister badan buram jongi wat namlen ban keno ya kiwai snobha chief minister badan buram yo ba kawai kasngi ki keno ya ublairu nga tagaman sim jong kajing smokia namar ka ke jingle ki jong pi nga IT ya kini ki kot kisla kajing em ka jonga sapi bapin sim bat khila ban panongkam hakanu kanu ka bentaro ngam sngo ai nganam yele persa bat kumta hakani ka por tagaman sim jong ka mon la jong hi daga umdon ba panbor yang aban le ikini handai ngas ngotku ba kadai ka jingkutlat yang handai kadon tang ini we kentin sar ubarit udon la kakala wat pensarong yele de na kabanta ka bala syai namar mem tip ka e ka banjia yame ha ka basisni te sim yakini ki kajing em ka jonga sapi abad dengan IT ya kene lengba magistrate ibalayarap ini nadu kabangi sedang kabangi don hangne kamtam hakim ke jongku sar ngi da appreciate ya kajing kristam ke jongki ni sngomo ya kajing yarap ke jongki ngindon kenu ka ajing ile persa
laga ini imat ya kata ban perpoi se kinu department bar ka song siam jing ha ka song siam ni malu ikle ka Sampai sementara isu mana tu imbos. hai imbos mat le siam jing ban perpoi se imbos ladak namar ulak hen yang ni bangilayap te ong ai ki to siam se imbos ong ba une ula khat no ai kumtar ngin sno ai imat ai mau sa baru ki department ai sa election commission ke pigong expire une ngim sno ai Siam tu kambri tu kan. Kamram tu pandai. ngim tip ka kamram masa ngi Ngangong di department ba isu. Lalu tu asal dari aja sini. Wajib bakri tu kambri tu. kata tala nang yalang baklay ke jimut masa kila yalang baklay jimut masa kalau lebih ailat yang ban lejbu sekretariat semua ailat lara film ailat tegmat ba sim yang nama nila syong minta sausi yang ni kalau sedang kalau ini apa penebit Ngangan ambil tikin di dokumen. sah Ini original bukti di lah. kade ke jingim jonga ngaso kade ke jingim jonga ngamdon kanu ka ni pai ngathai media kin sakti kata kini dokumen jonga kade ke jingim jonga ini baru dengan saya kalau proof hang ni bat sobha haba kasha ka ain kamsha yang aban lecete berkat pernaikai kemot ba ngam la kwa bani le persaataan tu supon poi ba ikini baru ngadon nadu jong ke kelas 12 nangta ati jong ka BA di DLF nangta kiton kini ki school circuit jonga nangta pang kita hi kini ki kai pick pankat driving license nangta ka adhar card kita Sampai apa tu ada. Sekarang dah bangsa. Tambah lagi orang. kata bakli UCCM ni kata ngau bala IT